क्या कहने ना आखि बुझी पकौथु मुझे बस्ती बाटा सब झी जाऊँ ना माइक जाउछन माइप को मनଉଛି की हेछि मोर काम कौन ओने की कहियो एई भले माइक गुडे हेइथांता आखि बा हेइथांता मो माइक गुडा देखालानी से मत एरंग सेरंग सब कहलनी से पर माइक बना बनौछ से खाली पड़े जाउछ मु जानि पानी किछि मिछ कथाटा कौन खालटार की खालटार मु जानि छि किंतु किछि कहू ना की जानि कौन की जानि କିଛି କହିକି ଲାଭ ନାହିଁ ମାନେ କହି तू से खाली खेटर मो ऊपर सन्देह करू तू ही कहबू तू ही गाइबू तू भी बजेबू लास्ट बेलू ସେଦିନ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଦୀପୁ किए कहला ଦୀପୁ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଲା ତ ଏଇଠି सीए मो ना तो तू चिड़ुचु बोली तो बाहर कहते ଖାଲିଟାରେ କହୁଥିଲେ तो घोईता हैंडसम पेट तो बाहर हांडी भाया मोर मथार तो बाड़ उड़ीगला कथा भी मत अने कहूँ ତମେ ବା ଅନେ ତମକୁ ନ ଅନ हाँ तो मु अनेले किए ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଅନେଇବ ଅନେଇବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏରମ ପଡ଼ିଛି ନା ଅନଉଛ मो अनौ नहीं ता बसा बसी करिमुनी मामा ଘର ପତ୍ର ବସୁନ ଏଇଠି ଯାଇକି ଏଇ ଛକରେ ବସୁନ ଏଇ 3 ଛକରେ ମୁଁ ତମକୁ ଅନେଇବି ତମେ ମତେ ଅନେଇବ ସେଠି କାହାକୁ ଅନେଇବି ତମେ तो मत खाई देते ଖାଇଦେ ଦେଇ ହବନି ଆଗେ କହିସାର क्या कहने मत खाई देते भूख लगलानी ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ସାରେ ଯାଇକି ବସୁଛ ହଉ ମୁଁ ବି ମାନକୁ ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲି ସେ କହୁଥିଲା ମତେ କି କହୁଥିଲା କହିଲା ହଁ କକା ଅନଉଛନ୍ତି ହାଣି ବି ଜାଣିଥିଲା ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ବା ଲୋକ ଲଗେଇଛି ତମ ପଛର हे भगवान କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଲଗେଇଛି ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା ଭାବୁଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବସୁ ବସୁ ତାସ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଇଏ ହଉଛି ଗଳିକି ଅନେଇ ଦଉଛି ଝିଅଟା ମାନେ କିଏ ପୁଣି କଣ ସେ ମତେ ବିଷ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଖାଇଦିଏ ବିଷ ତ ମୁଁ ଖାଇନି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିବି ସୁସାଇଡ୍ କରିବି ଯା 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 ଯାଅ ଯା ମତେ ଭାତ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇକି କହିଦେଇକି ଯା ଖାଇଦବୁ ଯା ବିଷ ନା ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି ତାପରେ ନାଇଁ ତ